Amreng MAC constituency angkang ke papidun hupnai angbong ke Baida pen upilang so henlo pusi havara ratatum pen chethan pon rin kilo. Amreng MAC constituency lake West Karbianglong district arlo along sido. Pinpor me kedam tang ningkan ke thomplia prang Baida la pen upilang so arong kidukilak aratatum si arpek nempo hem kapangreng abia bola pen longhong anparta kangdat atangka adontin suri sira paro pochirung si tovar kasemar pon longlo. Bonta kerap ki pidamji kalisi Baida la pen upilang soarat ke plang upusi ki putot alam theta charjulong puta havara rat pen chethan rinti. Ke non thudera la non kontek bang ke advaring halong sorape. Ko la kaning kan bang tona hut piber ti tu. Tuning ta la sunai hudlo so sidita. Ma tuning ben kan ni. Ko mala la so kontrak ke piga lang pan. Kontrak ki pi mene la Rupsing Teron MLA ko ba. Si mani posa ke ri tu. Mati na ko pi phansi tabor ile ha. Kali aning kan bang ta ok na piber ma. Aning kan bang api pre. Ante tuning ta la son hut pon na hai. Tuning bang hai hala mi thun ma si la tum rong ben chirung na hai. Bonta non ki bang ji pai ni pai krisir kep ani Baida long kido am I aroy along lang ok ki pruji along MLA Rupsing Teron kachetong dunji alam thi klang ponlo. La sojok tongsekot JCB pen tovar ki hut holik lik bup lik bor dong kahar nuk kape klam thek ponlo. Lakhaner kep hamren MAC kaparlo dera arlok thongja pen Amreng MAC constituency kaparlo Baida ada kilometer krehini sosi ajak non puta misen iksip atowar kajehelat longji kalisi jitim ingphat tim sik kanglit kang ther ningkan kangkim cheleng dunang lo pusi havara rat pen lam thelong. MLA Rupsing Teron Baida habar nang kahumri pen havara rat kachehok arji ki theglong jia phandet kali bonta havara rat akisung theglong pen MLA scheme pen towar nang simar pivek po paning ke the akar I pen kachetong dunjia phan chisik rinti. News report KTV News.